chibai ule wen hi october ni somni pakhat sang ni le somni pakhat ninga ni a nepido pdf zinga chief of medical staff kukumaung aboral nepido people's defense army battalion zariat pakhatna sub battalion pakhatna a chief of medical staff kukumaung chu inkana aboral thu riatania Myanmar celebrity TV club media ten poi anti in antur pui takzet thu antar lang ani nemin pia october ni sompakwa thalai nga zan thlabial zan kha Myanmar rama kut an neite zinga poi mo tak pakhat eng chit kut ania renguna swedokong pakoda a tongtai na hun mang turin mipui anin laina sa hle ti sia tani Myanmar rama zai thiam lar sang hlui rocker zowen thuta phapa zai thiam I to achu jail atanga chu anua military council ten an manle military council ten jail tang an chu zalen bithan khachu jail pon an thlen lai an manle a bithan khachu kong laka manin athen chu anin an thlen nu an manle a chu tiang zinga chuan zai thiam I to apo october ni sompakwa khan chuakin atuk october ni somni khan an chen ena an manle thu achung ten facebook an posa an leina hnai mi pakhatin BBC hildan chuan nizan khan alo chuak chowa voin chun khan chung lama tanga thupek angin ti in an ron man le a in St Jail an huaile an man lai khan section zanga panga e in an man ti na soi jail tang an chu jing a hian film star larte mi pakhat man la chuak ve lo ti sia tani military council sipai pakhat drugs odi in a thi puta u township longsia yan khuwa military council sipai pakhat chuan rui thei thil in chiu sualin october ni som pasari khan odi in a thi he khuwa hian covid wangin khuwa lu chuak te bi thli ani ma se military council sipai somthum vel chu longsia yan khuwa lutin mi puite chen en an khosa a an chen na po kar khat vel ani to thu ria tani firfiak sipai ten flama tangin hakha township chunchung khuwa nimin october ni somni jinglamdar somvel khan sipai motor le teng somthum panga le JCB pakhatalutin ral thom len le te an kap ti sia tania october ni sompako zan khan falam township ram thlau khu a zan riakin nimin jing khan ha kha township laman kala ram thlau khopel dauthek khuwa le chunchung kho inkara inkana thenga chu inkana chuan CDF lama sergeant aulin tinan ramle namtan anun na hlani na borala ram thlau khuwa inza somruk chuanga mi pui zongjong antan sevek ti sia tani firfiak military council te hian chen in za chuang kar chia in bungrua ten lak sak vek ti sia tani tol chumi pakhat soidan chuan an lak du kan rin lo rice cooker atanga computer te blanket te thomno te TV te po an lavek chuan baptist biak in le kongsir in ate zanan riaka baptist biak in chunga bo fai bek somthum vel chu an ru chuak vek biak in hi kongpui atanga a hlat deu wangin an lak du kan ring lova biak in atanga kongpui thlenga pu chhovin an lavek vok pahni le kel pakhat thatin an eya an thil ti chial le ruk zongjong te hi in nei tu ten lo le le vek khuna chau kan the thayang ti na soi ram thlau khuwa hi flama tanga mel somni pani na ha kha tang poa mel somni pani na a inkar taka omani flam le ha kha inkar kongpui om thlanwan khuwa biak intelin chen in som pathum cheng noi sang khat le zani man chuang firfiak sipai ten ti chia sakin an hala chen in somli vel omna tal khu apo october ni som pasaria tang khan firfiak sipai te in kulin lai pui an tong pong ka chen in pathum a chiat vek thu le chen in pali chu sipai ten an halral thu khomi pui te hna tanga ria tani tal khomi pakhat soidan chuan chen in an hal chu october ni som pariat khan ania ni som pakwa khan firfiak sipai te hian khu an chu asana an chu anua khuwa kan han lu chuan kan bungruate engma bang om to lo an la fai vek pon thu atanga thleng le no chanin an la vek bu fai pon la bike pathum pon la a bong pahni khat vel thatin an ei boka khomi puite kan vain ram hnuaya kan tlan seveka khuwa kan lu le chuan ei tur engma lo om to lo tina soi falam khopuya lieutenant pakhat chuan army fan cheng noi zani le nupui ru in atlan bo chin state falam township LIB zani somruk pariata battalion officer lieutenant ye yin tua chu nimin pia october ni som pako chun dar som pani vel khan township police station om Myanmar economic bank sum army fan cheng noi zani chuang la chuakin nupuya ru ngala atlan chuak ti sia tani falam khomi pakhat chuan bank hi police station an son na rei ve to
chutami chu la chuak army fan hi cheng noi zariat vel oma chumi zinga cheng noi zani chu la chuakin atlan bo a bike chu falam kho suana chin mual venga muania kan rin dan chuan anu pui bike nen ani lo po in karin antlan chhia ni ang ral thuam chu engma keng tel lo tin a soi sipai ke matanga tlan chuak lieutenant hi ramri lama om CDF tenet in biak ponan la nei lo ti sia tani chin state ta kar khachung in kana a military council sipai somni chuang an thi chin state ta october ni som pani atanga ni som pako in kara CNF CNL CDF tangrual sipai tele military council sipai te in kana a sipai lama mi somni chuang thi in somni chuang an hliam thu CNF lama tanga ria tani sipai lamin teng telin sipai motor somnga vel mangin october ni som pani khan falam khu an luta ha kha lampanan kallain CNF CNL CDF ten an loka pa motor som paruk an ka chiat thu CNF lama thunai tu pakhatina soibok kar khachungin chin state ta in kana tum som chuanga chuak mana firfiak sipai lama lai puile silai dang ten tongpong ka chuwa wakawangin Chinland Defence Force lampola mi pakhat chu a in hliam ti ria tani firfiak sipai pol chuan falam township tial tui khuwa biak in pakhat le chen in som pakua an hal chiat ba ka tual chung mi teran vul le bungruan lak sakni in tual chung mi pakhat ne na tanga ria tani interview chin state chunga sipai in lakhom zelin chin ral thum keng pol le Chinland mi puive ham tu pol chu noi chimi tum angin an langa chumi chungchanga chuan Chin National Front CNF thupuang tu pu that nia zona le chana hi lawngai thla ela zona tuna hian military council lamin sipai anin che khom zela Chin state lamlu chuan tum mela teng pani po tel boka chutianga force tam tak anin tel khom dana hian operation lian tak nei tumin anin ruam man ani mela CHRO lampo in CNF an bei theini in an Twitter an tar lang boka tuna po in kana chu thleng reng to a July boruak vel chu min thil fia thayangem channa kaini po in military council che dan ta chu CNF ang po in kan en thlenga thunei na lak ani hnu tun tuma force anin tel khom dan hi tun ma ne na in anglo anni chuan teng nen Chin state lama ramlak tumin anon tol chhoti a mu thaya sipai anon da bela ration po anon supply bela achan bera lang chu CNF kem hi ron bayan tum ni in kan hmuwa chubaka Northwest Command Headquarters ho tulu ber thlakani ta ka chuan kumin chunga thil thleng chu danglam tabi ka kan Chin state hi Sky region policy ti in chihrang sangin ma anu la theidon ni in kan thlir lo kani zona nakin lama in kana chuak le tur din hmuna engtin nge i thlir dan channa hetiang renga ration motor sipai motor bik ten run tam chho zela ral thom lian le rip tak nen anun kalta ka chuan in kana chuna sale azwalin achuak don ti hi ka soidu chu ni zona tuna military council lamin in ka haya pon nuwa kachin kayin le chin lama sipai force da belin abikin NCA a ming sign pol then khat nen in ma chona bai zui mai atum mel bokani chumi chungchang a chuan enge soibel du inei channa anni in ka haina kalpui dan han en hian kaini lama in kana thleng renga security thallo na mun ti lo mun danga in ka hain puanga omzia nei lo mun ral muanga in ka hayangai lo aral muang sa to a chuwangin in ka hai ti chu kaini tan omjenei lo ni in ka sia achan chu anni lamin tual chung aral muan nan ti in an tia kaini in ka chan po tual chung aral muan nan thawania a in person hlea in ka hayan kalpui dan chu kaini tan omjenei lo ani ti ka soi duani zona hetianga sipai lamin CNF hi direct aron beita ka chuan NCA chunga nakin zela ngonga nei theyangem channa kaini lama chuan NCA ne na in kung kain NCA in remna thuthlung bo chatu chu military council ania NCA ti hian omzia nei to lo achan chu NCA kalphunga political dialogue nei tur chuan sarkar parliament military le kaini ethnic armed group te kalkho mangaya tuna chuan sarkar om to lova parliament om to bok lova NCA chu engtianga politics zonga han kalpui tum ngen ni an bo chiata wangin NCA chu omjenei to lawania kalpui thayani to lo ma se NCA thuthlunga mingzia to kan sud le tina ni lo NCA omjedik tak chu enge ni ramchung aral muana federal democracy tundin tur ti hi thalea ma se takrama chuan NCA hi omjenei lawani anni ho hian thunei na la in an hoi kir lawani chuan in rin ton na neya
kan ram politics phu tenen national reconciliation nei chu a harvia wang chu wangin tuna chuan NCA hi ataka chantir thayani lawa engma lo mai ani ti ka soi du boka zona tun haya thil thleng chungchanga soibel du inayem mipui lampo CNF mingin cha du te nayem channa kan sia tur poimo berchu tuna chuan in biak na le inka haiti te hian omzia nei tolawa chung zong zong mo phur tu berchu military council ani tun lai ram chunga inka na chu ani telin apun lun chhozela ram chung in opna le in rel bolna zong zong po atlu chevek ti ti toa chumia ta na mo phur tu chu military council tho ani keini ethnic armed group te PDF te CNF ral thum keng pol te tumram lama kan vai in lung rualin in dona ma chon tura in puwa cha in kana chuak ani chuan thi le hliam chuan om ngei dona chumia tan chuan keini ethnic ral thum keng pol te chuan ram chunga mi pui poi khoi lo thei ang ber tura mala kan tum rengani chutianga mi pui poi khoi zonga thila thleng palani chuan ral tlan an tam pha thaya chung huna po chien mi pui te telin mishing pui te in chom dol na chu ram sang sang ram chung le pon om ten chan puina pezel turin kan ngen du ani tan ze township chunga sipai motor injui chu tual chung PDF ten voi hnian boma sipai motor pathuman ti chia sagai region yeu township atanga tan ze township kapaungchi akholama sipai in lakhom motor lian pahni le motor te pathum chu October ni som poko zan daria lem ni som panga khan tan ze khuale tane kho inkara tan ze mi pui ve hum tu pol PDF ten bom mangin voi hnian baya motor pahni achia thu tan ze PDF pol lama tanga sia tani bom pu ka wangin sipai motor pahni chu chena sa lea motor dang pathum chu tan ze township chung an tlan luta zandar som pakhal le mini somli panga vel khan tan ze le kan thuma kho inkar nganu chang kong peng bula tol chung PDF pol ten an lo bom lea motor te zok achia le bok thu ria tani ma se chu bom pu ka sipai thi le hliam za chu ngai ven me ka nia chiang taka ria thei alani lo thu tan ze PDF chuan thu chu asiama tan ze PDF chuan fir fiak military council sipai te bom mangan la bai zel dona wangin mi puite chu zanda rukatanga jing lamda ruktheng chuak wak lo turin an lo thillok to ani wonye township chunga KNL le military council sipai te in kana a major pakhatelin sipai parukan thia silai pangalak sakanni Karen National Union KNU Brigade Ruk Operation Naina Wenyi Township Khongkhan Khobula KNL Battalion Somparuk Division Nile Military Council Sipai IB Zani Somriat Pathum te inkara October ni somni Jinglam Khan inkana chuaka Military Council lama major pakhatelin sipai parukan thia KNL lamin silai panga an lak sak bok thu ria tani KNL lamchuan du palaya district brigade ruk control area tukin Jinglam Khan inkana chuaka Military Council sipai parukan thia major pakhatatela silai panga lak sakan ni bok tin antar lang chung inkana chu KNU brigade ruk lampo in nemhet to ma se inkana thi le hliam zat chanchin kim changero chu atar lang lo thung ani Pataing khua dalan tia ria chu silai ka hlum ani Iyawari region Pataing khua veng number nga Papawari kong number kuwa dalan nia riadlar ku chowe na chu Pataing urban gorilla PSTF Polin October ni somni Jinglamdar Srail achan vevel khan silayan ka hlum thu PSTF lama mi pakhatina soi silai ka hlum tak dalan ku chowe na chu sipai ten thunei nan lak nuwa police ho report pathina a report pe ka wangin man tok chumi somli chuang anom to ti tol chung mi pakhatina soi PSTF pola mi pakhachuan papa wari chunga chuwena awanga man tok hi an tam to hleya Military Council du dana report pek thina wangin kan en thlak na po nilinga velani to a tukin Jinglam veng number nga a bazar lai chu kan kap ta ani voi ni kan kap fuwa thi ti na soi chuwena chu veng number nga re station market chunga omlain adul le om dinglama voi nian ka pa thisen bonoi jinga let renga anuwa damdoi in laman hruaya ma se tun thlengin a chanchin kim chang hria talani lo Kukan area MNDAA 10 an area an clear na lama Military Council sipai ruang som pariat le ral thuam thanem takan khom Sian State Marlam Kukan area Myanmar National Democratic Alliance Army MNDAA te in khuana tongtai tlang su firfiak sipai tanan baya thile hliam thanem tak omin an tol son lea MNDAA 10 area clear an endikna a
Military Council sipai ruang som pariat le ral thuam thanem takan khom thu the kokang media a tarlan ani October ni som poko zan dariat vel khan force somli velin Military Council sipai 10 tong China tlang sun baya an hnung tol le hnu zanlaya Military Council sipai te ruang som pariat lai le MA1 rifle pali MA2 rifle paruk MA4 rifle pathum magazine som paruk silai mudana bom pakhat 60mm bom som pani 40mm bom pathum hand grenade somthum pasari landmine bom pathum silai mu chi sang sang sangli zakwa somthum pani helmet pani le paikong pali an khom ti hria tani tunma in kana a Myanmar sipai te hian sipai thi te ruang le ral thuam ten tlan sia san ngai lo thu le tuna min ang hlaya kai ruai Military Council hnuai sipai te an chaw to a an hnung tol lain an ral thuam te olsam takalak thai mai turin an hu chia lui tin the kokang media chuan atar lang ani Pound te a Maitel Tower security ten bai thu pago PDF tenan soi pago region Pound te township te pau khu a Maitel Tower veng tu security sipai te chu Pound te mi pui veng hum tu pol PDF 10 October ni somni jinglaman ka thu le sipai panga an thi thu pago region PDF lamin thu chuan siamani Military Council hnuai om Maitel Tower veng tu sipai pariat te chu Tower bul hnaya in pakhata an om khom laya be an ni thu pago PDF pola mi pakhatina soya Pound te PDF lamin he operation hin kalpui ani kaini lama tuma thi le hliam kan om lo lo tling takin kan tolkir le thai ti in pago PDF zinga mi pakhat chuan soi ani NUG in tharuk chungin revolution lo tling taka top ti ratum tuna tanga tharuk lo om le tur chunga revolution kalpui me khi a lo tlin ngei theinan tuna tanga ngai tualoka tho ho ngai thu National Unity Government NUG Sarkara Union Chief Minister ma wing khain tani chuan October ni som pakua NUG meeting neina a soya Union Chief Minister chuan tun cholkar chunga revolution atana in kana thleng chanchin phur om tak tak hriat ania thlathum lo om le tura lotlina mu ngai theinana in puacha apoimo thu le tuna tanga tharuk aliam le huna chuan lotling taka revolution amor bok thei turin ngai tualok angai bokani ti in fuina thu asoi boka NUG sarkar chuan rampum huwa pa khoi hmuna po mani invent theina le beile theina thu chu September ni sari khana puanga thakhal liam nu a chuan min aunhlai kai suai zariat bel chu mi puilaman tel to thu NUG hnuaya Ministry of Defense Department chuan thu chu asiamani tundin hmuna chuan international relation khovel ram sang sang nena indorna lama NUG chu Military Council a in thil a thei zokin a chak jok bok ni in mithiam ten an khai khin hial to ani Britain anei tur Asian le G7 ram hroi tu te in biang na a Myanmar som ani don lo Britain ram Liverpool a December thachunga nei tur Asian le G7 ram Foreign Affairs Minister te in mu khom na a Myanmar ram chu som ani don lo thu Britain ram chuan a soi chuaka Britain MP Lynn Brownan hemi chungchanga zona chu Asian ram lama thunei tu Amanda Mielingi chuan kaini chuan Asian le Indo-Pacific mun atana thutiam kan nei te tar lang turin Asian chu som maila Myanmar ram chu som tel ani don lo ti na chang ani chuba ka ani chuan Asian in mu khom na sang bera po Myanmar ram chu tel ani don lo thu kan thetawa Myanmar ram politics in thak danglamna tharum thona le in man na ta chu Britain ramin adem takzeta Britain ram chuan Myanmar politics har sanati top ani thainan kaini nena tumram thumun Asian pol nen in hnai taka tho ho zel kan tumani ti in Amanda Mielingi chuan a soibel bokani NUG ambassador u chomyu thona chu democracy hero choimoina John McCain Freedom Award hlan ani ambassador u chomyu thona chu United States of America le International Republican Institute IRI te choimoina pek democracy hero ni na John McCain Freedom Award chu October ni sompakwa khan hlan ani kumina Freedom Award dong tu te chu Lithuania ram Prime Minister Ingrida Simonait UN ambassador u chomu thuna Belarus rama political prisoner coordination council representative Tatsiana Khomits le Cuban Grammy Award winning artist Willie Chilino ten nia hello man hlan na in khom hi October ni sompakwa khan na nia chuta chuan US Senate Republican leader Mitch McConnell IRI chair Senator Dan Sullivan Senator Lindsey Graham le Senator Rick Scott te antel ani
Myanmar ramathon lu phallo Australia in biak pona radio chu Military Council ten lane an mang Myanmar sipai te chuan Australia Defence man ruwa chu Bharat Communication ne na tangin radio lam manga in biak na khol poimo te aleina lekha thuru khai chu ani atangin Justice for Myanmar chuan chu in leitir na chungchanga thu chu asiamani chu lekha thuru ka chuan Bharat kut chuak PRC 2090 portable Kenson ol samchi sipai in biak pona man ruwa phone call battery pack modem call par sang internet man thaina unit le current ti sana khol te tel hloma Bharat Communication website lama tarlan dan chuan chung in biak pona khol ho dang lambik na chu radio sound wave hi him taka pe chuak frequency hopping thaitura design ania Australia ramin khuwa khirna siamna a chung thil te chu Myanmar rama thon lu phala ni lo radio sound wave him taka pek chhuwa thaina frequency hopping chu PRC 2090 atan quality thatok ani lawa Bharat Communication chuan Australia sarkar phalna in kumsang ni le som pasari khan chung khol te chu atop nan alo thal chuak to a chung in leina zongzong chu sumdona satli atan chaw ania PRC 2019 pat te chu agenda ngin an lo zor chuak zok ani thu Bharat Company chuan aron changlet vele a Bharat Company siam chhuwa radio lama in biak pona te chu sipai airport le sipai thlo thaina tum tamna airport a vu athina ni thu Justice for Myanmar chuan atar lang boka firfiak sipai pol chuan Bharat Communication siam chhuwa kholpat sang baka airport man tu radio te chu Kodan Limited atangin alai boka chu mai du tok lovin mun hla tak thenga radio wave pechuak thaile man thaina modem ultra long range telemetry radio modem stepo RF Design Private Limited atangin alai bok ani chung Kodan le RF Design Private Limited te chu Australia company te anlo ni le zel ti sia tani Justice for Myanmar thupong tu ma yarana mawin chuan Australia sarkar hian tun anghuna Myanmar mi pui do tu firfiak pol hne na heng khol te hral chuak hi engwangin nge aphal sak Australia sarkar hian heng bungruwa te hral phalna pek hian anni nen lo tang ho rengin thil an lo ti amni ti hi kan thadu ani ti na soi ma se Justice for Myanmar thu chuale Myanmar ram ne na insum don tonna an nei dan chungchang soifia turangen na chu Kodan Limited le RF Design Company lam chuan tun thlengin an la chang le lo ti thia tani ole khati zong kha boina chanchin thar kan ngai thlak theide chu nia ngai thadu te in zawai chunga lom thu kan soye